noći ove, u svaku pjesmu stala, dok zore čaše lomila. Opet te srce zove. Dobrodošli na koncert Kulturnog umetničkog društva Petar Kočić iz Česterega i Kulturnog umetničkog društva Karađorđevac Kapela iz Banatskog Karađorđeva povodom obeležavanja Dana mesne zajednice Česterega. Prvi će vam se predstaviti domaćini, nas su najmlađa grupa Kulturnog umetničkog društva Petar Kočić sa igrama iz centralne Srbije. Molimo vas pozdraviti ih jednih velikim aplauzom.
Ček, nema.
oni otekli na jednu redu i pozivamo ih na fair play. Uživajte sreću. Da, da, da.